hiu den ja ju hi ji gam hi koi hu hi ngam tu la gam nei ka to na bo la na ngai tu ha hi chen de khu tam mi hem tun thu ata he lu ki hang the lu ju ta nau so yo sin na su no wan mo ki ta sa wa sei ding halo wa kam ko ki an nak ha wa hausa ki su mang lo le pha poi democracy do ki tu poi le ti democracy bi ki sei na big pa ho me english lo pi chu ka he no an ngai tu bo democracy ki di ju ki hanga wai ki hom ki ti na ju simang patong hang submission pa ju democracy ku ki te khwa ki pan ju bi dang le khalang khat na sim wa nanam tan heli la nanam ju tha dingan na su mangu lo yun tarik som ni le ko sang khat ko som ko le thuma ju hi ji meeting a ju ya khale som thum le ni ke ko la ja thum hu ho ju na se ju ke to ja na ko ja ni lu le la ku kin pi cho hin ta ve manipur ati pa na ya de manipur ni ki ti ani na ju na ho hon ka chen na ko ma ti hoi lai lai se hom phata khul chi la acham cha chen na ko hoi lai ha ni be ki kewa na ga ho to ibi tanga gal ni bol ho kem kho mi bin do le go li kin na thei ko bin ibi na ma gal na bol ho shading hat lo ki ho nang cham na ka de le ben ahin kam mei pun to ho ben na chiu la ka kap di wei no ki sa la ni ngai poi no la ko sei the ta poi UN ka pha win independent ka hi na di win UN inok pi ta ve ati win ati ju chi pe na ju I man ki gal phalo ho ati a sei ju koi ma ja hel lo a ju agam bum ti na agam me ta na sei wa an pu kiti kharin recommend wa iti recommend the hom ti le UN dan hong ki khela ju house on pen san mel chi ta leng khang jo su bi wa tu hi UN khang ju UN an sem do na ni wa a sei ju wa noi le si na kal su be na dinga ju wa hu yang ti panam ti le ho mi ga ma ai ga bai ho mo ai ga thu nei na ba hi agam nei ho le thu le ting le ga hum do ye hi chun agam hi da hau tin ama ho ki bai pu ta ben te ati wa am na yu siu ti kam da da hau chun India le bol ma chu an na sao kam hi ya zalen hi be chu amo katai mo lu pi ju ya pi he na he Gandhi Nehru ama holoi chun independent ni mu pi we tu chu thu yo chu sang ga de ko som di le nga ni ga ma ba hom si si ga ma chi tao te ti ye wa ta da thau bu ya he la nga ho hat ya da tha lu pi chu ti chu khat ani na se yu chu agamula pe dinga ichi wa tam le hom le phi le hin ngai lo hi la eina ting teo eina sat teo chu agam ne hi ama ho chu hom cha khadi yong lo hol da ama ho chu jalen sa te te ding ani chu hon ja tha nung wa hi kile mu wa mi tam tam thu democracy ta angol jep ho khang to lo ho chu ki chem nan nei ki di ba hin ga hum thu thu ding hi hi chom lo na ding chun in nung wa hi ta bang jong so nam le i ga che wa in ki sat pi ho chu hol do ama ho ta kam pu hi ama ho yo chu jalen sa ki ding hi ti a sei tha chu thu ni na chu chi jo son ba tan mel chi tam
hiji wa ju igam nei lamu igam nei lo lam yong ki hello khang tha le kha the mo ka wat na bin la he un lam ken ka khol na ki mu do ju yu an nyong he ju Bengal ti khang le ve ti khang len ve kol na a khu be yok Bengal ki ja ve kon lai ho ki se ju hija apana chai na ge ya he government na nganom lo ku ke ho bo ya British ho to ki sa jam ko mi ta dam lo ku ke ho bo ju hiya ju ji dung ya ju ji ga mi ku ki te ga mi ta ka sei le doctor capacity khadin ibian se ya tun na sei pem ka de le khan thana ngai ta England nong ku ke ho me na ti le ta man ti jo ibina ka sei he na kum ya kala Somali gate ki do ji British hoy Hindu leng ho Muslim leng ho Buddhist leng hon lakhat jong do yo lu jo hija agam kum hiya chwa na do thei te nam te ju government nei sa ya akka wa thi wa sung kula lu re jo ibidinga ji na positive am independent ni ga tayong hebron ke ma Kuki mingol khat yaw le na hang ni wa atil sam kape pe le kisin kon pa ju akoy ju ibie bo lo Kuki ho yong ju na ga hi ati wa igal sat yu siu ju am ho ga la na ke yu le yu an jana thep sa ba independent ni ga bu na bol yu sa ba ju ka ki ho pi wa ya ka sei pa jan sei do ju e ho jun ke pa lo la ju ki mun na la